kituli kyakyali omukono gwavunda ennyama eyo gigemamu wagitoolamu wagisulamu bbaafu mwoli kumunigira wajja wayuwayo tidi mbeera yakyali weeri wabula nebaza mukama atugumiiza omutima okubeerawo kyali kuba singa kati kyali nkakasa singa twamulumukaku oba yandifiire na munumba yenkana mukaire era twalira naye ewaka gano yamala ennaku 3 nga goozi akamuli ku mukono twatuuka waka nga kyali yennamiza mbaire ndi mugumu guma niwo oli kugenza omulwere kayiwona alira omulwere ajja akola ki Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Omulungi ali kwa why media bambi kyabe ekyokola kubanga otugobera kitwiza mu amaani tasaba yakabakali kusubscribinga to go ahead and subscribe, like and share our videos. Ninzi Yazid Yolisigira owaimwe era owife busidombi kado kawe muri kumbona bambi ndize yokuku wa muganda waife bambi sibira mwezi mulamba inuma nabalitera embozi ye muvubuka w'emyaka nga 20 na mulala bambi yafuna ekirwere kikayi kutegerekeka sibira yazimba omukono wabula akantu kaidanga ko kuzaana ko kusaga yatandika okwagawo otikabalabwe kyatandika okujanga kizimba omukono gwazimba gwabira era nga saa ino omukono munene nga omukono gwonka gusobola okubanga gusaba n'ekiro 10 ekyembi ekiriwo kiri nti abantu basibira bamutwala ku madwaliro nga iganga idinda bajako kunemulago nga balowooza nti oba oli awo yandibanga yafuna ekiro ekya kansa wabula abasawo bekebeda bamutwala ku obunyama bajja okubona nga kansa muzira ekibuzo kyaba kyekiruma sibira kyekiruma muganda waife ebintu byali bityo yajjako ku mwidwaliro wabula oluvannyuma nga balemererwa okubona obulwaire bamwiza waka abe mulago bali bakobye nti bali kujja kumusalaku omukono bagutooleku era nga ku mulundi ogwo naidako ku wano bambi nayogerako ku naye okutukobera ku bulamu bwe n'obuyambi bwe yali ali kwenda baje bamusalaku omukono nakomo kubakobera ku mawulire nga sibira bafuna kuko obuyambi baje mulago nga bali kujja kumusalaku omukono wabula ebyali emulago oba atuukeeyo kiboneka abasawo baaloba era nga kayibaira waka bali wano wabula ngembeera tekyukanga sibira avunda nga abona sibira omukono guva wa masira gwaidamu ogutuli guguna buli kintu kyona embeera tinungi obulumi bw'amaani aye nga waka wobonawo obutaki bw'amaani obwavu bw'amaani ntuusa n'okutuukanga n'omulwaire ekyokulya azira sibira takaali omwoyo gwasemba aye n'obwo obusobola okuba nti baafune kuku ebyokunwa famire yakoma batunda ente batunda embuzi batunda n'obukoko balinga we bali bazira so ndize gano bambi batukobere kuku we bagiye mulago kyekyalemesa sibira okumutema ku omukono nasigala n'obulumi okutuusa we bamwiza wano ndi Yazid Yolisigira bakali ku subscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Why media? Why media? Your best YouTube channel. Mwaina zini wani kodi? Amaina gange bande tasibira zidina ebibaluma biri awo bikatuluma. So tukobere kuku nava wano nga tuli kunonya ku buyambi. Yes. Kujja mulago okumutema ku mukono. Yes. So nkobera ku embeera eri etya oluvannyuma lw'okulaga amawulire gaimwe mwafuna ku buyambi kankugemereko.
Tweyanziza twasiima nti obuyambi twabufuna era twali nga tukaali kubufuna twali wano ng'era embeera etaamye kyatuwaliriza okuyirayo mu idwaliro twalowooza nti obuyambi tuyida bufune nakavule iganga twafuna wano ambulensi kuba omulwaire tasobola nti anajja na piki oba na motoka dino eda buliido nga yetaagisa kujja na ambulensi. Mukama yatusobozesa twafuna ambulensi yatutwala e Nakavule ng'embeera tiya mulembe. Twatuuka e Nakavule baatudeema baatukoba titubasobole wano mweyongereyo gundi e Mulago. Nga nze nayinamira mu mutima nakoba nti e Mulago tulijja. Twavaayo twayira waka nga mwalina zaatiira okumutemako omukono. Nakoba ekiri tutwale ye Mulago kayiri ki. Kyangumya omutima nti ayikiriza ku olwo ku lw'obulumi bwalina twawalizibwa era okujja. Twalimu kuko obukaluzibu obwa transport nga ambulance eyenda amafuta okufukamu ate nga amafuta ga bbeeyi kutandika mu 25,000 kitono ino. Aye era olw'embeera nga tuzira kyakola twajja mu looni twafuna ambulance yatutwala e Mulago nga twenda tutaasa obulamu bwa mwani naife. Mwajja mwafuna looni? Twewola sente. Nga looni tijja kukola business kuyisa magoba ya kuwonya bulamu bwa sibira? Looni tiya business kukola magoba aye nti era ab'ekibiina yogiire tibakibala ekyo baba baidi nti oli kusuubula sente daibwe. Eno mwatoyo sente meka mu kibiina mwafuna looni? Looni gye twatoolayo emitwalo gyali 3. Kati okuva wano okutuuka Eigange Nakavule baatutoolako emitwalo gyali 3 ambulance. Then okuva okutuuka e Mulago baatusaba emitwalo 25. Okay, nga tukali kweyongerayo nendo tukobereko kuwenaawo gino emitwalo 3 gye mwajja mu looni ne mutola gye mwafuna looni mu kibiina okutwala omulwaire mu idwaliro emitwalo 3 mujja kuyikiza ku sente emeka? Looni gye twatoolayo emitwalo 3 tuba tuli kuyizaayo emitwalo 3 buli mwezi. Ngeza oli kujja kola business otolenga muizeyo wabula daasana okubulwaire. Era do twatoolayo business gye twakola yakwenda kulwanira mwani naife abe bulungi ne business ye twatoolayo. Aye zira nti oba tuli kutaawa idduuka oba tuli kusuubula bakulima bikaado oba ki. Aye olw'obulumi n'okwenda okulwanisa mwani naife atereere nife emitima gitebenkere era weewaayo wajja waditoolayo kubanga ezira mulimo butisaayo gwe tukasobola akola. So okujja mu looni okutwala sente okwidandaba omuntu wano waka wali waweerera lebi okutunda? Era eyo n'ensonga lwaki twajja mu kibiina kubeera abantu kutulumirwa aye nga looni eriyo kubanga twatunda ebintu byawaawo aye nga shaali akaali mulamu era nga tukayenda tulwanisa obulamu bwe. Ebintu byawaawo aye era omukaire yajja yalira bamugaita ku ddaali nado era bamuwanga bakulingira obulamu bwa shaali nti we bana mutwala Mulago ne bamutemako omukono ayida kuba bulungi kuba bamusaada mukozi nga tusuubira nti omukono oguba gusigaire ku abamulamu asobola ogukozesa twasasulanga mpolampola akasente. Omukaire kujja kutuuka kulumuka ku kyalo lw'amabanda kuba mubwoine mukulukulu aye era akeewola olw'omwana amabanda tegajja kumulumusa ku kyalo. Omukaire era asobola okutuuka okulumuka ku kyalo aye era wamubuuza nti akulumuka ajja kujjaawa era nze kyenewaliikirira nti n'embeera nga gy'omubwaine mu kati akweize olw'omutima gw'omwana ninze kati ndi mwewaliikirivu nti tomana ayinza n'osooka mutabane we n'okuwummula ku lw'embeera gy'alimu. Wena envuire tokasiba wowiivula osalako ati sente waawa? Era olwamwanyi naze nabona nga nzira kyakola kuba ebbanga lyalwaire nga nzira busobozesibwa ensiba na wiivu ku mutwe. Ojja wasala mu busale siringi meka 10 eno mu kyalo okusalako akaati ako? Era butisaawa eno niika ati mbona nga tijja gisobola nja kuyira ku Shaolini ngulekerete ey'ebibiri.
mukazi shaulini okusala shaulini omala kwenvire bambi yembere be Swiss tusabe katonda otatuukaawo katonda asibulule buli kintu kyonna tatuukaawo amina eri katonda ebintu akola ebyokwewuunya owuuna kuncho katonda yakugabirira mu mbeere yona tusabe katonda otatuukaawo bambi tukajja mu maiso n'emboozi ya muganda waife Sibira wetwogera ali wano ku kitanda leero tusobola obutawogera naye kuba obulamu bugire nga amaani awikeninga ngakendera wali yayogera kunife nga asobola okwogera ayi leero bwe yalanga munafu taka asobola kusika bulungi kyova bona ndi kwogera ku kubambi ni mwani na tukobere kuku mwene byatukobera kukola oba oli abimala ku bulamu bwe ayi nga ali wano ali awo ku kyalo buli muntu oluyisa bitaga na ida yabo yamubonaku amulamusa yamulamusaku amuwayo ekikumi yamuwayo amusasire obusasire amuwayo okusaala bityo mbira yansi mwina se wena gutukobere muvira wano mutuuka emulago so byali biti emulago twava nitujje nakavule batusindika emulago twatuuka emulago we twasookera kazalite twalowooza nti tutuuse ku bwidandabi batufaako olunaku olwo lwe twatuuka bamutaaku ku entupa d'omusaayi batukoba twafunayo kunika penikira bamutaaku bamukola kuukwawo n'obwire bamwongeraku omusaayi twalowooza tutya babe bali mutaaku omusaayi ogwo nsubira bakwendayiremuku amaani baboneke nga kyetulirowooza omutoolaku omukono ekijja okuba enkeera olwakya twabaawo baida bamulambulawo okwawo ezira kyaliwo kuba twaja lwa balaza olwokubiri twabaawo olwokusatu batukoba ati gano bali tutoolawo bali tusindika ku Cancer Institute baawo batubuuza results nga tubakobye nti twali kuku wano batukoba ati tubaidi aye results da Cancer Institute mwadifuna kuife tulinado batukoba ati butyedo nedjo butambuza tubone ebyavaamu twabawa badiringaku batwongerayo ku Cancer Institute batutwala olwatuukeeyo ku Cancer Institute batusaba results twabawa olwatuukeeyo ne babiringaku batukoba ati ife tutuli baawo tuireyo einuma yetuva nga ekikaba bali kulaga nti era azira mu kansa tukoba nti results dirikoba nti dizira mu kansa ate batutwaire nti ekyo ekifo ky'aba kansa batuizayo einuma batukoba mwireyo einuma yemuviirire bwe twayirayo einuma yetuviirire twabaawo okuva olwokusatu olwokuna olwokutaano batutwala owandi beetawo ku Bosa netwatuukayo ku Bosa lwali lwakutaano ku wiikendi abasawo baali nga tibabairemu bulungi n'olwesande ku lwebalaza lwakya lwali lunaku lukulu abasawo twababona lwali lwakubiri ati abasawo baida olwokubiri batukoba atya ono tutujja musobola agolole awo byabanga bitukazeeku nakoba tugolole ki buzibu ki abandi era baida nga tulumba badokita bakoba omukono tutuida gusobola gwaswika twali tukola ki tugusobolera twadema kukitegeera buzibu bwaki twalowooza nga tutika tukusaaga mwana naife ati yakoba tusobola kuva mu idwaliro nga ate tuidye kufuna ki buyambi kati eka tujja akola ki yadeema nakoba koja tugolole buti abasawo badeemye kati tunakikolera kino tunaaba muno era azira kyatukolera kuba ife tubaamu era abasawo baida batulingaku batubita kubaaja gwe baida batulingaku ati oyagolole tubakabaga bwidandabyo ngezira bwidandabyo twafuna n'obwe nkobye inumere twasookera tibamutaako ku entupa eyo d'omusaayi awe baakoma twamala ye wiiki enamba n'ekitundu kezira bwidandabyo buliwo mwani naife yakalubiraku yatuuka n'owalira amaziga yakoba ati besenga tutusobola kuyirayo omuntu niwe bankokeeka mu kyalo keerwaire omuntu tasobola agiringirira kesamba alina oleeta akasowa kiri yasalaku yamanirira aye kyali twire naye eka kweri aweemu nga tuli mulingirira tutusobola tulemerega n'emulago
ati nga tibampaire ebbaluwa etusiibula tijja kuva muno. Muna twabyetanga tuti byakusaaga paka era abasawo bawandiika ki ebbaluwa etusiibula. Eddagala lye baali bankobyeko ati gy'olifune bampa eddagala lyali bamweta morphine. Kati bansindika ati jja ku Cancer Institute ku ka pharmacy bakuwa eddagala eryo. Natambula najja natuuka ku pharmacy bajja okulinga ku file bankoba ati ife tetuli ba Mulago, jja ku Mulago pharmacy. Mulago pharmacy Mulago nene natuuka nafuna obukalubirivu idukira ndino omulwaire mulese mu wodi embeera ti ya mulembe ovaayo omutima ogulese inuma. Nanoonya pharmacy nga tibona naikirira kwemanga idukira kusala luguudo najja okutuuka eyo ngule eddagala eryo ati ife ano titulitunda irayo ku Cancer Institute. Nafuna obukalubirivu idukire Mulaga amaadyo manoti balimayo buli lunaku tigakya gali kukuba byanemeseza era paka genaira ngetifunya eddagala eryo. Twayira wano waka transport tuzira wabula era ne bazza abawagizi ba radio TV Spark nti batukolera omulimo bajja okusindika akasente ako nga tulina kuliya aye nga bali tukoba nti tugolole. Ambulance okutwiza bali kwenda emitwalo 3 okwira waka. Wabula ne bazza nti bebale kupakasa obuyambi bungi bwe batuwaire. Shali akali wano twamwiza mu kyalo aye shali akawera okulya kwa lutalo aye bwaba ye wansisa ati ndikwenda kulya nkoko waba togimuwaire ezira kyaja kulya kindi. Bwabako byati ndikwenda soda nga tomuwaire soda yali kwenda era olunaku lugwanga taliire. Embeera ti ya mulembe omukono gweyongera tini gulenga ebagubona kwolwo saaga eno gwavunda. Abasawo niwo bakoba oti baba nabo mu kyalo baide bayambe kubanigeku bagutya. Nife kati saaga eno emitima twaguma nti tugume ti kuguma nti kweyenderayo kwekaza kwegamba okugema kuniwe ng'omutima gukoze eki gukufiire. Aye olw'okwenda okuba nti embeera tiye sitaza ino muntu kwinjira mu numba olw'okuwona ogezagezaku nti onigemuku kwagandi gabenga gavaamuku. Kikana mwasigera busano kwazabwida ndabi bubaawo kutaka okumuliganga muku buniga amasira n'okugoba ensowera. Shali azira bwida ndabi buliwo okutola ku Mukama na idandaba. Ezira waire kiriwo nti oba tuli mu Makerenda ezira waire. Kati niwo okoba oti nfuna kuku oba akasente oba mungule kwa Makerenda oba katyo yandimiraku kati kayisa n'embeera yeyongera nti wazira sente. Abawagizi ba Spark TV de batuwaku nedode twata mu transport yokwira nigano twatuuka wano nga tulina okugula sabuni obusukaali nga wanwako obutunda wamuwaku yanwaku. Wabula abaira amazzi omwezi mulamba kacyangade tujja Mulago nga taliya tanwa ng'ali bwawo. Wabula Mukama nga namukuuma naye kati saawa dino awansa kyawansa ati ndikwenda kukirya aye nga saawa eno esente wazira. Kati saawa eno mukairero ni jalina ningi amabanda mangi kati abaana ira yati omuntu namwongera sente ng'ataaka aliye kusasula dire. Kati saawa eno twalingira shali Mukama mwene namuniga aye azira bwida ndabi bulyawo ife bene nife kati otwafuuka ba Nansi waye tetwabusomerera aye tugezaako olw'okwenda nti embeera tiyesitaza muntu kwinjira waka wairenga wekiri kubanga omukono gwavunda enyama ye muneyo omunda yawamu kwegamba lwasigala luwulwerere kati kungulu oba n'olugumo aye mulw'okuba mu omukono gwaweeramu mu kituli omwo. Aye ekizibu kyetulina kati saawa eno kukikugema ku mukono ogwo ni gloves lutalo okudigula era wagema mu wajja n'okulya emmere Mukama nga n'emmere tekawooma. Nze gwa mubona mbaire ndi mukazi mubaye olw'embeera ya kyali mbona nga tiri wa mulembe n'okugogomba mpweirewo nenda nakusinga mulwaire wali kubanga kituli kya kyali omukono gwavunda enyama eyo gigemamu
wagitoolamu wagisuula mu bbaafu mwoli kumunigira wajja wayuwayo tidi mbeera ya shahali weeri wabula nebaza mukama atugumiiza omutima okubeererawo shahali kuba singa kati shahali nkakasa singa twamulumukaku oba yandifiire na munumba yenkana mukaire ayo olingirira omukaire nga yeena watuuka nga muli kumuniga omugoba obugobe nga kulingirira omwana we ennyama tuligisula mu bbaafu yatandika okulira amaziga. Ali mu bulumi wamutwa bituli binofunofu byavunda binofu byavunda era twaviire emulaga eyo embeera yali mbino kubanga yatuuka eyo omukono gweyongeramu gwavaamu omusaayi aye nga tuli nga ndi kutya omugemaku omusawo buli wojja yakoba zeena ndi kutya bwokoba musawo edo nambe kuku wakiri ati zeena nzira wentandikira nakoba nti mukama omusawo ali kutya ayinza omulwaire njakikolera ki wabula nebaza omusawo yaliwo okuyatwamba yakoba muje mugule gozi nipamba yamutusibiraku yakoba kamulinde dokita wa naida ayida kumwagaana awo yamusiba ku gozi oyo era twaida naye waka gano yamala ennaku 3 nga gozi akamuli ku mukono twatuuka waka nga shali yeinamiza mbaire ndi mugumu. Guma niwo oli kugenza omulwaire kayiwona alira omulwaire ajja akola ki? Okay, kale bambi ndi Yazid Yolisigira weffe busedde bubikado. Guma ng'omukazi ibanga lyomaze nga omwidandaba otawa mu maani kaseera kano Katonda akamuyambye akamugemereire era Katonda alina entegekadde tuwoneko kubanja abajja emulago babaloba babayiza waka babaawo bawona tubabwineko Katonda akola ebyamagero bingi ino so tubewe bagumu tudi Katonda mwene yataawo kino naalina ensonga lwaki yakitaawo era tuliida kubaawo kuba mbwene kasooka abe kukitanda ibbanga lyamaze nga adaaga n'omukono guno bagiga bangi abafiire nga balina agasente Katonda yaloba yakatonona ekiseera kyaimu ayono ng'aliwo bambi so kituyizaamu okutugumya iwe owulira amalediyo buli lunaku owulira agatwaire abanene ba minisita aye nga sibira akali wano ku buli lyadaaga mukamubona kuku so kiba kirungi afazaali apagano tumubonenga kuku kisinga kuku abo so tube bagumu tomana bya byona ifa tuyidinga dibante katekada Katonda naidi lwaki yakimutaaku era naidi kyamulowokeza era tuli bagumu nti Katonda ida kusigala nga muwangaza so mumbeere ne mulimu nga famire mwandiyenze buyambi ki? Buyambi bwe tuli kwenda kutwiruukira era bwe tuli kusaba buli saawa eno tuliweera tutyaime ebyokukola tuzira shahali akaaliwo akayendera obuyambi awalala niife abali kumwidandaba embeera eno eriwo shahali mulwaire feena tuli balwaire okulya lutalo emmere yaleega bbeeyi waka tuliwo abantu abendeera okulya shahali niwe abanga tumuwaire okunwa n'adeema ifo tuli kumwidandaba kiri tukakata kwera okulya aye esente okugula emmere tuzira ku lw'ensonga nti tuliwo waka tutyaime ezira mulimu gwendikola ndiwo wabube omukaire bwali nga tubakobeire nti enumere twatunda buli kimu kuba olowooza nti akateke kabaawo oida kutunda olya kuko nako 2 obeewo shahali wali wano
okwoza ekitono ino olw'obukowo bwendina ndozaamu emirundi 3 olunaku kubanga buli ssaawa ndina okumukyusa olw'okwenda abe mu mbeera ennungi n'okusangaaza omugenyi aidde okumubona nga tiyeesiitaala mutima. Sabbuuni eyo nsonga wazira idukira tidda kwoza lugoye olwo oba isuuka lyenditwaire mu ndoze omulundi mulala oba mirundi 2 ndwanike olw'embeera gy'aba alimu nga bwe mukitegeera amasira timangu. Osobola okwoza isuuka eryo irala lyajjaako ekidomolo kiramba olw'okwenda okukuuma omutindo gwa shahali ng'akaali muyondo. Okunwa kati ssaawa eno asabako okunwa yayenda okulya aye era embeera oba ozira kyoba nti oli kwenda kugula kumuwa kyaba ali kwetaaga. Ayinza okwewansa ati ndi kwenda kulyako engege yakukoba n'enaku ddayi kwenda odirya aye engege dda bbeeyi kyokka oba ozira ssente obwo obuyambi tuweetaaga alina kaalina atakoowa olw'embeera ya shahali. Ssaawa eno yendogezeeku nti oba male gagulaku kubanga eri yakuwa amagezi yakoba ati wandimaze gagulaku koba PPF mwamala gamukubanga kwawo olw'ekiwundu ekyo tomana kiyinza okola ki okukala munda omwo ayo nga ne ssente edigula wazira. N'ebyo nga giravisi denkobye kubanga oba ti muntu wuwo tosobola kumugemaku n'osika mu nnyama eyeevunze n'okoba oti mbu ndikola ki ndi kugisula mu baafu aye ng'olikozesanga lodo aye lwakuba nti aba muntu wo ezira y'ojja kumuleka kubanga ensonga nti omusawo buli w'ojjayo omusawo yenna ati okola ki okumugemaku. Nebaza Katonda yatugumya omutima kyali tumubeereirewo era twamukolako nga ekisaana. Buli ssaawa eno ali awo titwidi oba omukono eri ly'anaasobola okuba nti agutoola ku kyali nga n'obulamu bwe ezira kyendidi. Buli omu alina obuyambi bwona bwona asobola okutwamba kulw'embeera ya kyali nti kidde amukolera. Kale bambi kika omulungi ali eyo embeera nga bwoli kugibona ti nungi awo waife eno wetubyogera osobola obutategeera mbeera ki embi muganda waife sibira yalimu ayinza ali wano ninze ntegeera ng'embeera ti nungi ngambwe ekintu kire engeri ekyavundamu ekifulumya amasira n'okuvaamu ebyenyamanyama wabona erala ng'embeera omuntu okuvunda ng'ali kubona deni lumu obona nga akawo akali muti kalungi era neeti eno bataaku neeti eno omusana tevaaku eyamba ku ensobola okusigala muleife abagenyi oba ng'ensobola tiriva ku kiwundu kule kwidde eno no wabula erala ng'ensobola diri muno so were neeti baditoolaku omusana ayi wano kusibira neeti bagikola nga tevaaku kiyambeyambeku ife abaidde okumubona nti osobola okubaawo okubambi nga toli mu mbeera yakutya ino n'akawowo oba oli awo so embeera bambi ti nungi. Emulago bamuloba nga bakayita kasoboka omukono bakambu gwatuuka ku level yabatasobola kugutemaku emulago babakoba ati baireyo waka era bali wano. Emulago neidwaliro ikulu erisinga ly'eryensi ery'eiwanga Uganda so omuntu yena ava mu kyalo ngaidinga mulago nesembayo so mulago esembayo mu Uganda wekuloba obuzira wandi wojja era nga wakukobye yasagera ku Katonda ne yatonda Sahal sibira naidi kyamulowokeza buti ssaawa eno buli lukya bawona kutyama wano akulingirira kyekirako embeera neyo wabula nga obuyambi bukayendebwa kuidagala engeri ya painkillers waba olumirumi n'okukazakaza bino eyo sirapu ye babakoba baginoonya mu Kampala ya balema ayinidinga oba n'akasente koona ekizibu ekyemmere kiwano kinene bwe tibazira mmere omukaire yatunda buli kintu yajako ni muloni ni looni edindi mpyaka bali kumubanda buli wiki alina okwizayo sente bazira so bitowe biri mbera tinungi wano mbera tinungi ntambwire kukumbeera embya eno yona obonera nga kitufumbi aye nze saba Katonda abagumya aleka tujje tuteeyo oku tomana emboozi ya muganda waife esobola okwongera okugema abantu ku mutima batuyamba yambaku anafunira akasente akaidagala n'emmere
omulwaire yetaaga okulya emmere yaaba era ali akuyona oba naye nga yamusemba. Oli mulwaire tebasobola kufumbira akatooke, oli ku kawunga bakabityere birala ebyo obutunda. So embeera ey'obunaku ey'obwavu yoona esobola okutwala mu bulamu obw'ensinga ate Katonda oba oliawo yandikugemereireku. So alina kaalina bambi akasobola okuyamba kukyusa ku bulamu bwa muganda waffe bambi tudda kukeyanza. Ndi Yazid Yolisigira abakali ku subscribing, please go ahead and subscribe. Twebaza abo abavaayo ne bayamba abantu baife bano betubaleetera bambi kyemukola kirungi, Katonda abayo kyemusinga kwenda era ayongera okubagabirira mujje mu maiso n'okuyamba abantu abandi. Mami tubendeza embeera ennungi webanga eriyo ebigemye Katonda abe byabyo nendegera adikutule sente dingire mu maka disobola okuyambako ku famire awulire. So kuba okulwanisa okw'amaanyi no sente wenabezawo byaba biri kujja kwesiba. So weba muko enkabiri mu ebiri mu sitaani byabyo bambi tusaba Katonda mwene buyinza abikutule sente dingire mu maka muno mu mbeera yona yona weereza kitukola ky'amaanyi aye Katonda asobola okutaawa embeera ereeta sente muno babanga musobola okuba okufuna ak'okulya noono. Kale nze kangolole mbabwineko era tijja kukowanda kwiranga mbabonengako.